Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishati radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mazra'atul akhirah. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahil karim wa nahnu minasyahidin wa syakirin. Amma ba'd. Sinina tama-tama malabikong kay hadiri anrenge sila sur malabikong kay hadiri. Salasidina tandra asukuran na katakwaan na tasi dia tahu. Ia naritu keyakinan na okor yasange anu gaib. Ia naron arampe pung alatari lalana kurangi makada dzalikal kitabul la raiba fi, itu kita akurangi digaga bata-batayan hudal lil muttaqin apatirong risesena tau takwa ni ganaro tau takwa nasambungi pung alatari roya makada alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yasang takwa tau angke mata peri yasang gaib. Apa pengertiannya gaib? Maka yang de guru tau pandrite yasang gaib anu deni te pakita mata. Tapi ini tapak kita hati. Salah satu perkara gaib ia naritu ita perinna angkayasang asori mundri. Ia ragu-ragu ki makada angkayasang asori mundri. Tanyana tu tau takwa yit malawa dijaji kafir. Ikudena yakini ta angkana yasang asori mundri. Narikoto macorita masalah asori mundri. Narampe pung Allah ta'ala nak kurangi maka dia pung Allah ta'ala fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishati radiyah. Nigi tau matana itimbanganna decenna najana monre okon rama pakariuriwe. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummu hawiyah. Nigi tau matana itimbanganna jana na decenna waditoy paham maka dan nigi tahu ke pasitimba ni romatu amala ana sibaw dosana matana ice de amala tahu mau pa tapi upan na matu ko rosari mondri pasitimba ngiro amala ana dosana matana ice de dose tahu macilaka. Jadi rumusna yero ya komelo ki salama takakilay matana itimbanganna dicetta najata. Yare ke maka matana timbangan amalata na dosata. Jadi dia itu nama susah iri tanra-tanran atau isa surga siba atau isa ranake. Titawawan ikong katau dia cene wasi malorang angka harapa dia itu gak katau suku angka mana jana tahu tapi mega yero de cene na ye jana ala ni kesimpulan maka tanra-tanra tau salama tapi sibalikan na upan ang kataw taruntu mega ijana ang kahapa di itu atau digaga di Cina ang kamana di Cina
iya tapi mega ijana na decena ala to ni kasibula maka dai upan nanti da toba iya tamaranaka. Aja narasina tu masalah salah kon ke hadir takala ki nawirimu ku ngala taala kesempatan tur di lebone tanah. Tama si Muharram. Iko tatama isi tama Muharram tu tahun baru na salangi. Iko tatamba umur ta kurati tu umur ta. Pene kurang umur ta, pene macawe itamai asori mondri. Kuncina komelo ki salama ako sori mondri tapaki guna madeceng itu tunggalito tapi go amala madeceng. Termasuk iro amala ero perkara gaib. Deni tepak kita mata. Angkasi di riwayat rampe iro nabita nagambarkan iro perjalanan atau tunggalinui na ibarai nabitang katalu tau malala. Itu dalam hadis yang saya temukan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Na sususi di tau panrita ya sa Imam Nawawi. Karena ibarai nabi tatalu tau malala uko tangana padang pasir si bawa bulu batui. Na yer tau etalu malala puru sapa cino cinongang. Na yeko ko timur tengah degaga tu aju malumpu. I sapa cino cinongang goro batu na sapa. Takoruntu ni goro batu tamo ko dilana goro batui. Semakin masuk ke dalam semakin gelap. Di apu gaga bawa senter. Apalagi ya sangi HP, di gaga HP. Tama ilalan nagoro batu semakin gelap. Mesapa orang istirahat liu-liu mapalam pulang-pulang ke sandre-sandre takon katongan na runtu. Angkana sandre, angkana liu-liu, irwatun na pada sandre pada liu istirahat angkana karao magaramesi pada karikil. Mapa silolongan ni makadang kasadya ukarawa pada batu-batu karikil na kadang katoiya. Batesun makadang katoiya, makna aga kira-kira ye nakadena irisa. Pak digaga mitai. Tapi yang kasih dia berinisiatif maka demi kaya malai si dia perikantong yo kopi matu isaliwan lau paresai. Mati to pasti di maka demi kaya malai si kau na perikanto ti pano kantona. Ang kasih di maka dai pan rasa-rasa li mudis sangagi tung perikanto. Nah, singkat cerita pa aja ipuru na salai goro batui. Persis bawa masu na polo kosumpan na goro batui na marutu. Nasa dari to ni alena makadang kenang ya gago korilalang ikape sama garamese iro de gaga nala di nagana paressa tapi iro malay si di nakoti kanton na palapalay Allah ulaw man maloto-loto panasarato pa iro malay si kau na kada mimite makada ulaw to ko ni tay ulaw ni tay kanton na pano ulaw talo taw masa sa kalimana tapi liwas sa kalina di ganala nakadawi coba na wala matuisi di kamato apita-pita iro malay si di makala usasa iya ale ko coba na wala coba na wisang makala ulawang law ka upada iya iro malay nang isiko nasasatan coba na wisay makala ulawang na de na sikaw miwala law bukasi sang wajajuk law panoy na palawis samasu jamaah yang saya muliakan beginilah ibaratnya kehidupan dunia sekarang iro nangi goro batue marutungi ye bara ilino yon rima kokoy ye lino yon rima kokoy goro batu ye ronangi batu-batu karikile ye naru amala laki maka juma masumbangi mapuasa ki pokoknya sinin na iro amala amdecengi tapi kok ipaha maka angka amala na tapi ini kan bisa minta amala degaga minta maka model na iro amala tapi insyaallah sina tamasila surah kong kahadade ye kolisu ni ripam masina puang Allah Ta'ala pita mana mat iro amalata gangkana degaga tau dena sasayalena mega amalana masa sakalimupi tapi dia tu na malada rawi nyama papali kumega amala coba na wisang makana makabli nyaman na kumega amala watun na tu ka okulino degaga kasempatan pigo amala dia pigo tapi nasukuru kinaka maga pari tawi tapi yor dega aga nala liwa sasakalena maga batena masa sakali yena tuna rampir na surah sajada maka rabbana puang abasarna witani puang
wa sami'na maringkalingan na puang parji'na na amal solihan tapalisu ka kasipe mau kulino upigo amal amaleceng. Jamaah yang saya muliakan, sebelum datang penyesalan tersesat memang yang ditemapak iro biasa pigau ya tala isara toba ki masija apa itu murid dene risake gawat tunali pengala tala tarun iya di pigau ya amala semalarang itu ayat tahu tak capa-capa maka di pengala tala ulah tu saku ampus saku aja ji muasang alim tahu paci upana nang kata torinasa yang alim namanya gamrak mampaci di inilah kesombongan maka dia nabi ta la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin kibarun denul laitamata suruga yekongka mo pada rajanna kama kesombongan ilalan atin. Olehnya itu mari kita memperbanyak amal ibadah karena itu iro amala imatu lairita matu okos sorimondri napitangi pungala taala pada ileba nanang iro tawi monro ilana gorobate masu manipole ko gorobate ni te maka dewe ulawa pali maka ya kepang ke riwayat rampai maka dia romatu okos angka tahu de pana mate napai melo mate ipitayane ko pungala taala lopun apalana engkasi di riwayat engkasi di sahabat Nabi tamati korone lain Nabi tamata siau kubulana natanai we bainena makada engka ga pasapasana lakaita na kadesur na puang Allah taala dia juga ga pasanna tetapi engka warik kadana dene risapaha pada mi ko tau kita na kada aga na pau na kada talula pada na lakai kusat di dewi sapahang na kadaaga na po na po makada laukana tawilong cobaan na malampi mupi na poti na laukana jadi dong cobaan na ye mabarui na poti makada laukana kulu cobaan na imana ye na nasa talulapa na pakoli-koli waktu na milo mate na panabaca makada la ilaha illallah muhammadar rasulullah mati to ni makada na bitta papasalopo itu na paula kay mudemi mupahang na kada bainai na Yesus puang Allah Taala batuangan na rodana laki kuna kada nabita watunna men wa mati lakaimu angkatallu amala lopona ipitayang ku puang Allah Taala na kada agar na kada akatan itu kalau kana tawilo angkanang kasih di waktu yaitu lakimu mela masa pajama berjama aku masigi na runtu tau buta iro tau buta me tila ada tila masigi mak berjama gakana na rendreng si denren ila masigi mak berjama inar lopona pelana nagen denren ngiro tau bute ibitangi ko pongalata waktu na melo mate ina tena kada laukana tabi we coba na malampe mobi watongna coba na tatamo pilampe na lengaku tatamo pilampe na pala makutane yang kada gato si watongna kada laukana jadi coba na ima coba na maberi kada si di waktu pole waktu cakke maji ke ilakai mulau pasai latui pasae runtu jike baru mali jike baru lisi pole pasae runtu itau oko wirina lalange menggigil kadinga liwa cakke na dena jike tarpasa nasa nabuka jike lusana na berengi na panapake jike urna lisu lau boleh ina ruwatun na melo mate ipitayange ko ko ngalata lopona apalana jike luseh ina tu ampe makada laukana jido cobana iya mabarui batu cobana mabarui walengi tatambo pilopona apala agato si pelinasa katena kalau kana kulu cubana ima na kadang-kadang kasih di waktu lawi lakai mu jokka mu pawukongi roti si di roti na bokong na law jokka maliwasangi melo iman re rutina tapang katau maliwasang milau roti na sebab maliwasangi nasa lakai mu terpaksa na 12 roti na bereng isi 10 nan re 10 iya na ro apalan na roti 10 ibitayangi ko pangalata law tu na melo mate iya na tuampi makar laukana kulu cobana imana batu coba nak beri mana kita tamu pilopona apalah. Dari sini kita bisa mengerti hikmah bahwa lopona apalah natasi de pakasiwa jitu de tu napoli kuigana. Maka dia ante guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Ada sesuatu itu yang kecil kita lakukan tapi ikhlas, tapi itu besar maknanya di sisi Tuhan. Tapi mungkin saja ada sesuatu yang kita lakukan besar dalam pandangan manusia tapi recehan di mata Tuhan. Tertipu ya sidakan dengan ikhlas cek dek dipakitan atau batar di sisi puangala tetapi asile reso bango lai pake ya berengok ko tawe makai ga
mungkin besar dalam pandangan manusia, tapi yakin itu recehan di mata Tuhan. Olehnya itu jangan yang saya muliakan, sebagai kesimpulan katobaki makada tepegai amalakta ya kemeluki selama insyaallah komegai amalakta napa selama ki pungalat au kulino salama ki ko akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.